Meni je Mhm. mnogo puta recimo dolazilo, kako ti tako tu kosu možeš nositi? Znaš, kao ovako pa gore pa dole. Znaš, mnogo ljudi mi je to tako govorilo. I ja kažem, zato što je to autentični dio mene. Ja volim da imam grivu i ja volim, bez obzira što sam psihoterapeut i moram da imam neki label na sebi, ja volim da imam tako rastršenu frizuru. To je odraz mog karaktera. I onda sam shvatila da svi ti ljudi su nekako vrlo u svojim kockama koji su mi dali Mhm. te Da njih ocjene. trigeriraš. Da, i onda sam shvatila nešto unutar njih samih smatra da to nije po pravilu službe, da to nije u redu. Neki dio njihovog odgojnog sistema vrišti. Daj, stavi se u kocku, vrati se. Je li to njima mama, tata, roditelj, ko ih je to naučio? Znači, opet nisu u svom autentičnom stanju, nego svi moramo biti u kalupu. Svi moramo biti u kocki i to je dio onog bivšeg evolucijskog sistema. Autentičnost jeste stanje, bivanje u onome što jesi, nakon što si otkopao i očistio i pročistio sebe sa 100.000 voda. I pazite, nije ugodno bivati uvijek u prisustvu autentičnih ljudi, obzirom, kao što sam rekla, da nas mogu mnogo trigerovati.